دکفن دا چیروکن کردانین خوش و نخوش دنیو برا هر چهار پارچه این کردستان دا هنم محمد امین ملانوری کالمیرکی جگند توکلا کو به تمن خواه 83 سالیه بحثا شواطا گند آلاقم شی لباکور کردستان دکم کو چاوا 12 که جمالبات اوی تیدا شوطین محمد امین دبجا کو دما باوی اف چیروک جرا دگوت پر دگریا و کسین کو شواطا جی فلتین تکز دکن کو براکی محمد امین هبو بناو قاسم جاگر فلتی بو و رویا بو باشور کردستانه و حتی نهاجی هین سرشونوی نخویایا عسكر هاد جماعة قند كتا قند زراب بجاك قرد خاني كيد الآلية بغرب يقول وبيلك بجاك قرتن هم قرتن دبي أبيم سيد عزيز زاد بازار يهف خاني وياه أبيم سيد عزيز ويش أخي أو شيء يعني وكوي براي منه يعني هبالي هبن أما براكي مش جي مصر هذه قاسمة بهناك جي مصر دبي وقت أبلد عليكم قوات القوت جاي لابي جاي عايشين قو عايشين فديك كركتا قاسم تنقد السيفي كاتيا قو زاروك البرس الجايبو بي جاج بي زاروك يا كركي أو زاروك بفرض هذا جرام أخوا يعني خصا ويبو قلنا راجع كركي من دبي تبيل دستي قاسم كجازي حرب بيفا قرابو شو إذا ما نادي باوی چیروکا شواطا گند جهلا دا سالداریا ترک دا دا سال 1926 جیرا گوتیه کو چاوا 12 کس جمالبات اوی هاتن شواطاندن لی هر دگل دا بحثا برای کی ویجی دکه کو ناوی قاسم بو او جی ساغما و رویا بو باشور کردستانی جبر ظلم و زحمتیا کردان دیتیه جدست دجمنان خال محمد امین جبریا 5 سالان خوافیر زمان کردی کر و او به کردی کر رسن دنویسه و دخوینه و پیتری دما خوا دناف پرتوک و هلبستین کردی دا یان جی بگوهداری استرانین کوی بدنگ خود همار کرینه دقدینه عندنا كرمانجي ما أزبخواد تذكار دبوم وهذالك ما يحزبي زكركي خلو نبي يشد حسن بو دبي أمس كنا ورا بكن جبو أوي هذالي ده دست دانا ما عندنا كرمانجي دوي شيخ ده أذكارن بيجمتا يعني زيادة بيتو بيصارها يعني ده شيء خاص دبو ده دور بيجو هشتاد بود بيجو نه دوی شاخدانی ده دست دانم حوالی محمود شاده بشه بردا اما ازمان مدفشه نبردا حتی از خوش کارمی بیجا می جانا دست دانه هناك خال محمد امین د سال 1933 ده لگند آلا قمشی جدایک بویم خال محمد امین حسکر هلبستو چیروکین کردیه لو ماوی نیزی 500 هلبستین سیدای جگرخوین جبر کرنه دفت الشعري كل مليون كرد قرناس وميرخاص دانا سريخ وأفرس شاري راسه بدسي كاري قرصايا ليش سرخ وراك اللي أمنا شاري برادو مليون كرد بين كشتن دولات درخج بالبي باري إنا خوازي بيش فهرن دبي ببن رشي دي جواري وكا قرناسا سريخ وهلدن حبيبي بن يحق قندو باجاري نبي عاشينا سرخ وراكن وبقينا بارشا وباري ببن يك بلطو يك زمان ودل دجمن الناس يدر بهر داري هر ایوار مالبات خال محمد امین لدوره دجفن و بحثا برایوی قاسم دکن لو ما هیویا وان اوا کو بشه دوی جی چیروکی پشتی نوت سالان بریا روداوی دست پی بکن و مالبات یا جی نوین وی بین ناس کرن